Dobar den, ja sam Đoce Stojčeski Ambarče, roden u 1919. godina. Naroden heroj i borec za slobodno Tetovo. Od mali nođe shvativ deka ima golema nepravda. I Srbite i balistite, svite protiv Makedonija. Rešiv da se borim. Organizirav mladinski grupe u Tetovo. Stanav sekretar na partijata. Celo vreme bev na planina. 2 puta bev u zatvoru Tirana. Me tepaja i mučeja, ama ništo ne im kaža. Stalno se vraćav nazad da pomognem. Na 19. septembri 1944. na 24 godine zaginav blizu selo Beličica u borba so balistite. Narodot me proglasi za heroj, sećavanjeto ostana. Сега мојата куќа е музеј, а мојата биста е во музејот на КПИ заедно со Мерџан. Тетово е наш дом, Тетово е македонски град и така треба да остане.